Habakren siat yaki noyalam jongka Voice of the People Party VPP kibamlin poturo yaki isu kibakile. Working President jongka United Democratic Party UDP bad menteri jongka tenat tourism uba polling do ula ainu sa syapang umasi yatur ba pensyongsyet hayaw hahat ba syapang umasi lur ubalur ya kalingkha hakajing jarjar ban mi kirap kiriang bat kumta upaj ba udai ban bishar yano ukhamlang hato umasi yatur ne umasi lur uba pol ula pensngo yakine kisembo perkhat hakajing yalang yalap election jongka Regional Democratic Alliance RDA hayaw musiang jawai hakano paisingi jongka siningkong menta katayo. Halor ke jing terwaya kau yatainya halor ke isu Meghalaya Urban Development Authority muda da u President jongka VPP uba Arden M Basayamoy u Working President jongka UDP ula ong ba umdon kamsyu ban yatainya halor ke isu muda namar hakapor ba ulong u CEM jongka KHADC uba Titus Khan bat u EM jongka KHADC mau kila dek penbet ya kate kakam muda bat ke sorkar Meghalaya hadin lai tendi kijingalang hakajing dan rengkat jong uba Robert John Karjarin gumunong aiboy jong ke KHADC. We appreciate ya gitu masih. Kita kedai masih kibami hakis ngiyau. Kaptam sekitar nong gendong ya katat pakalai ya katat pakajing dikiat ya katat pakajing ya tur masih. Hendai gidan sekibepat kijat masih. Bat kita masih kiba penyui om hayaw hahat Hendai syalengka syapentor kisilur di om itu kilur ipi kipenkrek ya kalengka nang ba unong rep unla Bandung yo kuba yo kau yo jur dihap bansa ya kayeng bansa ya kayo bansa ya kasnong katau kay kejinga per padang gede ki arjat ki masih yatur ki akut tang kejinga petirong hayau ban pensyong syet ya unong le yo le hat bat unong le snobah hendai haba kenja haba jarjar klam dai lum pat ba klam dai wan kinang khapti klam da dan gibe thong don kijat masih kibalur jarjar hendai nagajik trai ke jongki mi ukau kuba mi so upai nakwa bakan jat meriu ke jongi mahi kipat pak Pinbu ialah dia kani ke jingkeli mano batrai ia kakam mano bapang kerendang bangkit ya kakali banyak bandur hatu kidai itu betul hayau naik kidai itu masih lur haki lengha haki pendua Kum kajat meringi kam pai kemat syaki bah kerkau kerkiu bat kiba kipat ba sakabai thong sakabai pensyok syed haki yau ke hat yaki ning masih yatur hendai ngasnongi kum ke UDP kebakaran bak ujai menu mentang nyilarang bak Nyem pet syuk, nyem kemik lenti syuk, tang ya kacing, ya gengak kenhoi, tang ya kacing ya thapti, tang ya kacing pensyet. Gigwa pergi kam gijongi, kim kren kam jam, ban ya iktin gijongi. Ngalarung syaka politics, hakas nem ar hajar ar, bat ngiru ngilam. Ya kaseng debat temai atau kepuar kun nyautrap National Awakening Movement lani ke 6 yem semla kerkau yem semla kerkiu yem semla kwan buram henrai haba kalawan ke proposal syaka kabinet apa kacing alam jong Dr. Didi Lapang na kebenta ke exploratory
mining ya uranium West Khasi Hills mengaringkat pada alam mangyang yedon haka kenam armut haka assembly jom nrupogun gila tho show chief minister ba anamya chakmat bat kani ke exploratory mining kam dadon shwa ka jingle jengok ka jingle jurep ya jaka ki bedon lupa ka mining jom uranium bat dei halor jom kata ka nogrim maka sokar ha kasnap ar hajar lai kalapha taka kenhun sorkar syad jadu guda kaba don ke uranium mining mano balai lam ni kata kenhun ke menteri jog kuat kakya ha kata kepuar Deborah Marak Saidullah Nongrum Reggat Kinong Elam Jong Kakasi Students Union KSU. Bat halor ke jinglap jingsyam ke report pula submit dan kata ke kedun kasorkan mengalia kalarai ban omya cakmat bat kerana ke mining ngim syem la kekau ngim syem la perta jale la kajong ke benda apa kepoi kekelemat bakaran kejing persyang ban pentlot yang ke office juga embus ngangai pitken mau ba araja san kumu menteri berada ke sorkar ngelap persyang menyekun menam ailat ban pentlot ya ke embus bak ke office joka hasilong badai halor jong kene jika kun ngalai ba ada kamdan la kawai pat kalenti ka kam la kadawa ngadai wat ban ikno ya ka kam kumum idai kita gitu kibong yang ni lum pat ba yayat yayat dak profession saya teriak syak kawang mau kipulit syak kawang mau kinong tok pat puar kaduk mi ayu sumpai ai dan ngani tu epi dak ba ngade be tu ladangam kren pinom tep ladang kren pinom ni ubokop ha tambang abah bangakop bangan itu bapiduk tep Hakapor bang Iladon, Hakapor ha district council ka isi hapok ka jingelam ka jongba tidas kan ngalabat mga EM in charge ya ka building bylaws but ba Robert Karjarin walapoi ani kumu candidate ulolong legal advisor jong ka district council mangi langut gila lej syaka sorkar begrea but hadin kejikan haduk lai sien kenti ila la ban pen kokmo baya kibor bala ai syaka muda haki meni area ki bangiong ki schedule area ki 6 schedule area lawan ra no sya kibor jong ka district council ila dable kala longkam ngim syem lalaj ban syo yu minister ban ong ban ble te ncu kura be dakanya ada kejutan gila petkok ngu kala longkam krem dan kam kawang mau yanu inuruk kata kadai kamram jong kinong elam kata kadai kajingkit kli jong kinong elam macam kibur ya uba lari mau lari dieng lari lati lari untuk mensau haka bakat do dan so ke panggil mangi kalau longkam bat mentah pilak ban kuliah haka internet yaki bylaws jong ke Meghalaya Urban Development Authority bat ki ki buat bala ai haki district council kepada kata kedai ke pangakuan bu Ahmad Jompi
Jit Om Yakiba Kanya Si Kudam Kakam Tan Si Kam Jit Yakibriu Iba Net Kejabing Biang Kebor Bensim Klan Kecilong Akan Dongrip Bat Dau Rambau dan Hapreng Jongi ngarum simbol kepon kandidat presiden untuk Lepoi Hanif kendai ka kubor ke jong along ka UDP ringkat bat ke HSPDP kidai ki try jong ka stress kala sacrifice ka syong syabar mendai baka sacrifice dei bak jikhang imple ki takin rumi atas wakar MDA District Council mereka Kongres ke Syong pakai NPP dan berkelia kata boleh Aigin long Iba Petngor Aigin long Iba Syampang Bat Ringkat lang Bat Kabon Bat Kajia Aigin sing ke Jong Pi Berti kenai ke Jingjob Sasisien Jong Kurtong Jong Iseng Trairi Traimuluk Kat San Stem Lenter Gilamat Ya Katem Jong UMP Nagaseng Kongres Kadai ya pi berong Ki achievement Jong Ki sok Ki pa ulawan rak Ulalum Nalengkan na pentuan Lagi dik sok Pertuan peti ya pi Kasyong api ban bisya Kadai bangi Gidon ka manifesto ke Basyai Ki Matrekam Ki Baklan Bat nginget Bah dah apa hiburan ya ke laga jong kenong mai nopa ke kendau ke siap ai ni tei rengkat dah apa nilai segi jakat terbut kat kendai trik mentau kendai ban pun scam ya ke jing tei rengkat pergi di atli seng san betai balan rentam trairi traimluk jong ke jelam ya dah apa vision ya ke sharp hagat dur jong ke bom ha ke bom ha ke bom ha ke bom